Za kraj idemo na sjever. Naši urednici su ovako postavili sljedeće pitanje. Jesu li Slovenci više Germani ili Balkanci? A onda su dodali, Ali odgovori u stilu Peđe Pajevića. Nisu oni kulturološki baš Balkanci, ali nisu ni potpuno Germani. Oni su ti, brate, kao hibrid. bravo Bajoviću! Ni National Geographic to bolje ne bi opisao. Ali da budemo konstruktivni kao i kod prethodna 3 pitanja, ovo bi bio naš, ne moj, naš timski zaključak. Slovenci su ipak bliži Mitteleuropiše opciji, a koja uključuje i višu razinu kulture, ponašanja i komunikacije. Primjera radi, slovenski jezik je imao jednu povijesno-lingvističku šansu zvučati manje gej od susjednog hrvatskog. U Zagrebu ga naime zovu Pimpek, ali ne. U Sloveniji ga zovu Lulek.